čovek zbog koga je cijela nacija mnogo puta plakala od sreće, naš sjajni Nikola Rađan. Nikola, dobar dan. Dobar dan. Kažite nam, Nikola, ovo je druga sezona ili treća? Ovo je treća sezona Kampa Number One i održava se upravo ovdje u Pančevu. Drago nam je što se održava ovdje u Pančevu jer stvarno imamo odlične i fenomenalne uslove za rad i za treninge. Deca uživaju, što je najbitnije, a možemo da prenesemo lepu sliku iz Pančeva i Srbije. Odlično. Vi kao jedan mladi šampion zaista dajete jako dobar primjer mladima. Šta mislite o tome koliko je zapravo teško napraviti šampiona od tog najmlađeg uzrasta do prosto ostvarivanja medalja? Pa mislim da uz pravi rad i uz pravi način, uz prave trenere to uopšte nije teško. Mislim da ovde materijala ima dosta, generalno što se tiče Srbije. Mislim da smo mi sa Kampom Number One malo izašli iz granice Srbije, jer ovde imamo preko 150 dece koje će doći iz celog sveta. Bukvalno zbog toga jer su Srbi najbolji na svetu, zbog toga se Kamp zove Number One. Mislim da je to posebna privilegija, a i jedno poverenje koje su zakazala ta deca i roditelji njihovi. I sasvim je normalno da oni posle 7 dana boravka na kampu izađu i bolji i veseli i da nauče nešto novo, da upoznaju nove drugare i da se sledeće godine vrati ponovo na kampu. To se dešava jer 80% učesnika se vraća svake godine. Fantastično. Da li možete da nam kažete koliko su zapravo vezani sport i humanost i koliko je za jednu slavnu ličnost i slavnog sportistu bitno da daje primjer mladima vezano za to da budu humani? Pa mislim da to je jako bitno. Mislim da je humanost i sport jako vezana stvar i da se sportisti su uvijek se odazivali, evo lično i ja se uvijek odazivao na takve manifestacije. Mislim da je to jako lepa prilika pomoći nekome, jer to jednoj javnoj ličnosti ili sportisti znači malo, a nekome to znači puno. Tako da mislim da to uvek treba da se obraća pažnja, to i da treba postoji podrška i obzirnost. Mi ove godine na kampu imamo decu koja su uvijek bili neplivači, koji recimo da plivaju, ali mi smo ih rado primili, oni će proći obuku plivanja, kasnije će proći obuku vaterpola i na kraju zaigrati sad čak svoju prvu utakmicu. Fantastično. Vaš prelazak u Zvezdu, da li se radujete? Da, jedno čekam. Od septembra počinje sezona i to će za mene biti onako jedna krona karijere i da sam želao završiti karijeru u Zvezdi, što mi se na neki način i želja ispunila, tako da ja čekam pune tribine i nove pobjede sa Crvenom Zvezdom. Kako ne, to svi jedno čekamo. Hvala vam puno na današnjem intervju, želimo vam zaista puno uspeha i puno sreće i vidimo se uskoro na našim narednim projektima. Hvala vam puno, pozdravljeni.